ngisho le uzwe bathi hayi isikhathi sidliwe yinja ungazi ukuthi gazinja yakhona la ubani ngoba yikho la endlini inja. Hallelujah. So nami ngiyosincenga kakhulu ukuthi ngingaguqukile yanto edla isikhathi. Nkosi umsayisibusise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Enhlizweni yami nginayo lento ethi uNkulunkulu sivusele uhlobo lwamantombazana akudala ayekhonza uNkulunkulu njengoba uzwa lo mhlabeleli ngicabanga ukuthi umuntu wakudala owahlabelela le athi ngisemusha ithambile inhliziyo. Ngamanye amagama inhliziyo ethambile ukwamukela izeluleko zabadala, ukuthatha izwi lenkosi asho uDavide athi enhlizweni yami ngiyalilonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Nkosi umsayisibusisi. Okusho ukuthi ngamanye amagama uma uyintombazana ungafuna ukumonela uNkulunkulu, fihla thukusa, fihla izwi enhlizweni. Inkosi umsayisibusisi. Ngiyathanda ukulandelela le ndaba yomusa ukuthi abafumene umusa kuNkulunkulu kunezinto ezenzakalayo. Awumane ufumane umusa nje awudophi phasi kunendawo la utholakala khona. Ene kuyakusiza uma ufumene umusa. Nkosi umsayisibusisi. Sike sabona uMaria efumene umusa. Izwi lenkosi lithi wathi umexoxa nengelosi yathi phela ungalibali because isihlobo sakho Elizabeth eyasithupha le ukhulelwe kodwa kunyakaza esiswini. Wasukuma uMaria nento ephilayo wagijima nayo wayophilisa umndeni kababa uZakariya. Nkosi umsayisibusisi. Siboneke uEsteri efumene umusa uEsteri wayophilisa wafikela walwela amaJuda. Kwathiwa umthetho wamaMede namaPeresi awujikwa kodwa ngenxa kaEsteri nento kaNkulunkulu wajikwa. Inkosi yami kwaphinde kwabizwa ababhalayo. Sasine baba wethu esimsebenzisa kakhulu ekuthatheni iminikelo ezweni lakithi usandulele usenkosini. Wayethanda ukuthi uma ekhuluma indaba zokuthatha umnikelo athi ubothi ngithinte enkosi uthi ungabheke eceleni hayi ungabheke eceleni wena ithi ngithinte enkosi ukuze nginikele nami. Haleluya. Esikhathini esiningi thina siye sibone ngazuthi ukukhonza kwanele uma ungena ekomitini. Inkosi ama ngiyiphinde ngabomle. Siye sibone ngazuthi ngangena ekomitini kungiqualifya ukuya ezulwini. Cela ukutshela namhlanje ntambama ukuthi ungawangena wonke amakomiti ube negama elikhulu kodwa izulu lifuna abangcwele, lifuna abantu abafumana umusa. Endaweni engishumayela kuyo ngivamile ukushumayela eMozambique, uyazi usisikhwini kunamabandla uNkulunkulu wasisiza ukuthi avuleke. Indawo yaseMozambique ayikabi, bafundiswe indaba yezitulu
utshelwa yimi mawuthanda sambe uzobona kangangokuba uma ningena enkonzweni bayakubuza kwamanye amasonto ukuthi uyini ebandleni bese uthi ngimshumayeli bathi hlala lapha yana uma unqunyiwe le ebandleni uma unqunyiwe uyonqunywa uze uyofa uma ungakashadi awutshelwa yimi ngithi ngishumayela khona ngiyakuzama ene labo abahlali awuhlale esitulweni uza necansi lakho undlale phansi ukuze kubonakale kuwo wonke umuntu ukuthi lo wadla isono ngomnyaka ka-00 so uma ngabe umuntu uzozinikela ufuna akubuze ukuthi manje la ngibuya khona uma ngabe ubuye ebandleni njengami khona la ngibuya khona njengoba ungibona ngini angisindiswa ngala bese bayakubuza ufuna ukubuza kuqala ukuthi mina ebandleni lami ngumshumayeli ngumvangeli ngumkhokheli manje uma ngizalana angazi ukuthi kufuna ngenze njani ngivele ngisheshe mina Lina Joyce Mabaso ngoba ngithi le ngumfundisi inyana wakhona le ngu-organizer la eSouth Africa haleluya ngivele ngisheshe ngithi mntana sekhaya itulo asinazo thina sishumayela ivangeli lensindiso alikhipha umuntu esonweni uma ngaba sawufikile wafundiswa uma kwenzekile ufuneka ubuhole ebandleni iyafundiswa lento bese ukhishwa amaphepha bazokubhala bakubhala abakubonayo ukuthi uhamba lento ikhulumayo na asikuniki igama bangihleke sisi ngithi thina siyethana amagama sithi ungumkhokheli ngoba uma kufanele ukhokhele ungazuthi sekufuna uze kithi uthini ngitheni ngingumkhokheli ngithini kuyini ukukhokhela sizothini ngoba baningi abashumayela abanikezwe amagama shumayela phela mntana sekhaya inkosi yami uEsther uyayidla impilo yami ngenxa yokukhululwa kwamaJuda ngazuthi uJehova angasivusela uhlobo loEsther asivusela Maria abantu abagijima nento ephilayo abasaluta ngokusezulwini kungeninto phakathi komuntu Ruth chapter 2 sofunda bese siyathanda Ruth chapter 2 verse 1 to 10 mangabe ukhona ofunda nje ngazuthi kubhale yena Ruth chapter 2 verse 1 to 10 verse 1 to 10 Ruth usebenza ensimini yaBowazi verse 1 Naomi abanesihlobo sakhe lesasiselusendo lwaka Elimeleki lesihlobo sasicebe kakhulu futhi sihloniphekile libito laso kwakunguBowazi verse 2 Ruth uMowabi wakhuluma kuNaomi wathi ungcono ngihambe ngiye ensimini ngiye ukhwimita emva kwaloko lekingahlale ngikuthole kuye umusa Naomi waphendula wathi hamba mvodzakati yami verse 3 ngako ke Ruth wahamba wayeukhwimita ensimini emva kwebavuni kwendeka wangena ensimini leya kaBowazi Bowazi welusendvo lwaka Elimeleki kwase kufika Bowazi aphuma eBethlehema wafika kubavuni wathi simakade akabe nani bamphendula bathi simakade akakubusise verse 5 Bowazi wabuta kulendvuna yebavuni wathi wakabani lo makoti lendvuna yamphendula yathi lo makoti ungummowabi
lofike na Naomi aphuma eveni lakaMowabi. Ufike la kimi wathi ngicela kukhwimita ngilandzele bavuni kusukela ekuseni ngeluvivi seloku angene lapha ensimini Solomon uyasebenza uphumphumule kancane emfundini. Verse 8. Bowazi wakhuluma kuRuth wathi lalela ke mvutsakati yami ungasaqali uyawukhwimita kulenye insimi kodwa namathela kulamantombazane ami lavunako wena ubusi. Verse 9. Wena ubukisise insimi lapho bavuna khona bese uyabalandzela. Lamajaha ngiwayale ukuthi angakuthinzi nasewomile ubonatha kuletimbita letigcwaliswe kulamajaha. Verse 10. Ruth wakhothamisa buso bakhe wabonga wathi ungani ngizuze umusa longaka kuwe nekuthi unginake kangaka ngiwetive. Liphilile baba livi lakho namhla Nkosi yenza mama siyalemukela egameni likaJesu uthi wena Nkosi angeke lihle ngingawenda umsebenzi khuluma ngalo Nkosi etimpilweni tethu babafule ngcwele uhlathulule ngalo Nkosi wena Nkosi likhaliphile lenza Nkosi inkemba likhaliphe inhlangothi Sitombile siyalemukela uNkulunkulu wethu lonemandla wonke yakha lona wakhe thina Nkosi ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. La sifunda khona bathandekayo impilo kaRuth esizwayo owathola into kumamazala wakhe. Kodwa sifuna ukukhuluma ngoRuth eyintombazana. Ngiyacela ophethe English asifunde verse number 5. Mangabe ukhona. Esizulu ithi wayesethi uBowazi encekwini yakhe eyayibekwe phezulu kwabavuni ngekabani le ntombazana na ngekabani le ntombazana na ngithanda le yesizulu Inkosi yomsayisibusisi ithi ngekabani le ntombazana. uRuth siyazi ukuthi ungowesizwe sakaMowabi owashonelwa umyeni wakwakhe wabuya noRuth. Labuya khona noRuth lithi izwi lenkosi ngokuba uRuth wayenesihlobo sakhe okuthiwa nguBowazi. uBowazi owayeqebile kakhulu. Nayi le ntombazana ehamba nomuntu engamazi ngokonkulunkulu babo uyamuzwe efunga athi uNkulunkulu wakho uyakuba nguNkulunkulu wami. Nginento engiyithanda kuRuth ukuthi lithi izwi lenkosi wathi umefika ngamanye amagama wabona uNkulunkulu walomama. Hallelujah. Wamamukela. Kwathi noma kufe umfana walomama wathi no man angaba ufile ubhuti kodwa kunento kulomama angihambe naye ngoba indaba enkulu empilweni yokholwa akukona ukufika esihlalweni sesonto. Uma ngiphume ebandleni lami ngikuqoqele mahala ngiyoba ngicala kuyicoca namuhla nesengifike kudala ngigugela la. Uma ngifika ngingakasuki ngibe nento engixoxayo ngadraw imap. Ngafana nomfana wadraw imap angakasuki ezweni elikude wathi ngizosuka ene ngiye kubaba. Uma ngifika wakusho konke akusho nami ngathi ngizosuka. Uma ngifika angisafuni ukuyoshumayela ngiyohlala phansi njengabo bonke abantu ngathengisa ama-instrument engangiwasebenzisa ngoba ngisengizowenza angithi angisazoshumayela
la ngiyakhona ngiyohlala phasi ngawadayisa ama-instrumenti ngaqeda ngayinikela la e-assembly. Mangifika angishongo nokuthi bengiyenzani kodwa bayangazi ngoba abasendaweni. Ngafike ngahlala ngakhonza uNkulunkulu yavuka lento evalelwe emathanjeni. Haleluya. Iyasukuma yathi akuhlalwa akuphunyulwa ungakafiki la uyakhona. Akusiyo indawo yokuhlala emhlabeni la singabafocus nezahambi ezinongasile lakithi sibizelwe ukuzokhonza ngobungcwele. Inkosi yomsayisibusisi ngathi mangiqaleka manje senginesidingo salama instrument ngizowathathaphi yo imali yokuthenga ngisenayo but sengiyawadinga. Ngathi no man phela into eshumayelayo kuwona ama-instrument yimi obizwe uNkulunkulu. Ngaqala ngakhonza zanga ngitshele ne-leadership ukuthi manje sengiyalapha emashona mini sisi ngoba uyakwazi ngimane ngashona khona. Ngafika ngasho ukuthi ikhona indoda yaseCalvary iyayilamulela intombazana. Yo uNkulunkulu ethembekile. Bengitshela omunye ngithi yabona uNkulunkulu mathi uzokuthatha njengoba ngikhuluma nawe sisikhwini ngeyi-13 zikaJuni ngiyashumayela eMozambique ngizoba nginama-instrument angiwathenganga. Umzalwane uthe kanti apha ama-instrument kade unawo ukuthi uyazi uNkulunkulu phela into eyasindisa amaJuda ukuthi kuvumbuluke incwadi zakudala ngento eyenziwa nguMordekayi elamulela inkosi. Kwathiwa zilando azibuye zizohlala phasi. Uthi omunye umbaba esikhonza naye uthi phela wena wake wangiboleka aphi? Ngithi ngawadayisa. Ngithi uyakhumbula imoto engangihamba ngayo iMazda 626 ered? Uthi ngithi yiwo ngawadayisa. Bengithi la angisafuna ukushumayela kodwa lento evaleleke emathanjeni. Haleluya. Yo lento engenela empilweni yami ayikhunyulwa ngoba kuyona impahla ingene emathanjeni. uRuth waba nento engene emathanjeni noma afile umyeni kodwa lento evalelekile zangiphume yamdonsa ngoba iyadonsana. Walandelela uNaomi umafika ezweni lakwaJuda kwaba nento ekuhlalwa phasi la noma ngabe mhlawumbe bebuya le athi ngoba angibazi labantu ngiyofike ngihlale phasi. Kwaba nento ethi tshela umama ukuthi ake ngiphume ngiye ensimini yaloyo engiyofumana umsa. Sisensimini bosisibaba ensimini kaSomandla sibizelwe ukuzokhonza not ukuzoba bakhulu sibe neyitulo. Hallelujah. Ngiyabasiza ke mina ngithi no la isitulo asikho la. Bese abangazi bathi no manje ungakhulumi ngoba lizogcwala isonto. Ngithi vela nankinga ukugcwalisa isonto. Umnikazi wesonto uNkulunkulu.
mina ngikhuluma ivangeli elimhlophe eliclean elingaxutshaniswe nanto. Uma uNkulunkulu afuna abantu abaningi uzobalanda. Mina ngiyaphila nje kuphela. Hallelujah. Hey ngithi gelekece. 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 Anginandaba nokuhlabelela, ngikwazi ukuhlabelela mina, ukuhlabelela sisikhwini. Hey, ngangikhalela. Ngibabone bahlabelele baphinde bashumayele ngithi Nkosi yami hayi mina angikwazi ukuhlabelela, ngivele ngene endabeni. Ngingakakwazi ukubadonsa ngibalande ngoba lento yokuhlabelela iyabalanda. Uma uhlabelela ngoqobo isekufumaneni umusa. Mawufumana umusa mntana sekhaya uzoyiphila lento ibe mnandi. Kube mnandi nje ukuba intombazana yakwabo ephilayo. Ngithi mina uma ngixoxa ngithi thina kudala uma sifakaza ngisho la ngisindiswe khona, ngisho la ngisindiswe khona lenkomazi yo besithi uma sifakaza ngiyabonga uNkulunkulu ngabefundisi bethu bakudala abajabula bakwazi ukuhlukanisa lento ekhulunywa umntwana. Bengizathi uma simile sifakaza uzwe insizwa uma imile ethi nginsizwa nswi engakhala amathambo, nentombazana isukume ithi ngiyintombi nto engakhala amathambo, bese siyaphazama sisikhwini sithi noma bangangivalela nomfana endlini ngeke kwenzeke lutho. Zanga basivalele ba-understand ukuthi le ntombazana izwa amandla ensindiso. Yo Nkosi Jesu, yazi ukuthi uma ingenile lento kunento ekhulunywa nguBoaz mefika uthi uyabheka thola intombazana angayazi. Wathi intombazana kabani le? Bayamxoxela. Ngithanda amazwi kaBoaz. Wathi no ntombazana yami. Hey, wathi ngizotshela labafana abavuni bavune budlapha. Uke walifunda mari iBhayibheli. Athi ngizobatshela ukuthi bashiye ikhwebo, ngamanye amagama bazovuna budlapha ukuze wena uthole, ngoba uNkulunkulu ntombazana ufuna uthole. Hallelujah. Bathi le ntombazana eyakwaMowabi ibuye nomama wethu ubani kama uNaomi. Ubuya nayo le ezweni elikude. Solo kafikile azange akwazi uhlezi nje kancane ngoba intombazana iyasebenza. Hallelujah. Ngisho intombazana ibizelwe kuzosebenza ekhaya. Ngiyangithi Nkosi yami thina sazala abantwana abakhathele, ngisho lekithi abantwana abakhathele uthi umthuma lokho ngikhathele mama, ngibuye esikolweni umthuma lokho. Hawu wazala ukhathele. Isibusisa sithengwa ngemali. Ayikho ishop yeyibusiso. Ikhona into engizokuxoxela yona kusasa engenzakalele mangisuka ekhaya. Uboya kule moto engihamba ngayo ine wheelchair kamama. Umama wami akekho right. Kumcale nje leli viki. Ukhulile umama njengoba nami ngibona ngigugile. Ukhulile uma wami. Baye bathi uneminyaka emingaki ngithi angiyazi. But hawu uma wakho ungamazi ngithi wazalwa ngingekho. Sebathi yena ke wayangazazi ngithi naye umezalwa bekangazi lutho. Umuntu esingambuza lo mbuzo kuba bekakhona umkhulu nogogo ukuthi why bangamazi.
So nama ngimazi umama ukuthi wanini kodwa i-first born yakhe ya 1950 ngoba ubaba bekakwazi ukubhala. First born kamama ya 1950. Mina ngina 64 years. Sengishilo. Ngifuna ubone ukuthi ngimdala. Hallelujah. Kodwa ngithe uma ngithi ngiyasuka simnikeza ukudla. Wenza ngazuthi angeke akudle ngavela ngashona khona ngayeka yonke into. Ngaya lapha kumama. Ngathatha ispoon ngamdlisa ngayeka ukupaka yonke into nokwehlisa lokwe wheelchair besimisa esibhedlele. Ngithi ngoba ngiyahamba kufuna ngimise esibhedlele. So ngangasayehlisa ne wheelchair ngathatha ispoon ngiyamdlisa. Hallelujah. Lokokusele uma ngidlile mina. Uyazi ukuthi uRuth lithi izwi lenkosi wathi umeqeda ukudla wakushiya wabuya nakho ekhaya. Lento ithole kuNkulunkulu abayibona ekhaya. Ayisiyo yasestradini ngeyasekhaya. Ayisiza abantwana bakini isiza abazali bakho. Ungezwa ngazi ukuthi ungamvusa uzoxolisa. Bathi bafundisile ukuthi yo nomhla ngizwe ngazi ukuthi ngingavusa uma wami ngazi ukuthi ngingavusa ubaba wami ngizoyenza okufanele. Yenza namhla. uRuth wenza okufanele. Hallelujah. Wafumana umusa. Phela lento esiyenzayo mina ke ngomunye umuntu ngiyaxolisa kakhulu ngomunye umuntu mawufika lekithi bazokutshela ukuthi uye lo befikile lapho ngomunye umuntu anginqengi ukuthi kugcwala inamba nginqenga ukuthi uNkulunkulu athola iquality noma ngabe ungithole eZeview edolobheni lakithi uyongithola ngigqoke kahle ngigqoke kahle ngelinye ilanga ngizofika ngigqoke kahle ngizokutshela kusasa ukuthi kwenzakaleni. Hallelujah. Ngigqoke kahle angifuni ukuyikhuluma ngifuna izikhulume ngoba iyazikhuluma uma ifikile entombazaneni. Hallelujah. Eyona yayikhulumela man mayifikile entombazaneni noma ungashongo ukuthi ngiyintombi into engakhala amathambo uzobhuti bethi ha nami ngiyinsizwa nje engakhala amathambo kube kukhala abantwana la eyimayini nakuzo zonke indawo abasebenze kuzo nethi ngoba bakhulelwa bazuza umusa ningamind bhuti angisho nini phela nina bala ekhaya nilo hlobo lwabafana athi uBoaz landela abavuni laba bayalima. Hallelujah. Bafundisiwe. That's why sisi kungenzeka owala ekhaya akuthole ekhoneni athi ngiyakuthanda ngifihle uvela uthi hayi wrong address uyabonakala ukuthi awusuwala nethu nathi la but awusuwala ngibona ngomnyango ongena ngawo manje wena uthi ngayeka lokhu ungasezi omunye kungcono angasezi nomunye. Yebo kungcono angasezi ngisho omunye. Ngiyangithi kubantu mara ukhona ongase phela mina ngeke ngibhale namakhadi sisi. Uma ngathi wangiyashada amakhadi wani bangavela bafuna ukuyobona lo muntu. Hallelujah. Hey bathi siyaya sifuna ukubona umuntu wakhona ukuthi umani unjani. So abakithi ngiyabatshela ukuthi ningangizwa ngithi ngiyashada ngicela ukuthi ningise kuma psychologist bayo check ukuthi ayikho into ejike yabheka lena kuleminyaka. Mina ngilapha ka Truworth Sisnoms lapha ngase Fasterini
zisindiswa ngoba zisha ngelanga lapha efastereni. Uyabatshela ukuthi kuyaqokwa laphakathi. Zinhle but mina ngitsare efastereni. Yimi lo Lina Joyce Mabaso. Ngisefastereni bantwana basekhaya. Ngakhathazeki futhi ngami ungathi shem. Angihluphekile kumnandi nje la kimi. Maziya. Kumnandi lapha efastereni mntana sekhaya. Uma umi kahle ungayirobhi. Kumnandi ukume efastereni. Yo, uRuth wema. Nokho bamzama yena. Uyakhumbula? Bamzama. That's why sithi sisindisiwe nje. Indaba kaRuth. Ngoba bamzama. Yo! Ngisindisiwe bathandekayo. Indaba kaRuth. Ngisindiswe ekhaya, ngisindiswe edolobheni. Angijiki lento ozongithola ngeke ngikumangalise mina edolobheni. Angimangalisani, ngumuntu oyi-1 owasekhaya edolobheni eTexini. Kemi noma ngigibela iTaxi ngiyazikhumbuza ukuze ngingamoneli uNkulunkulu. Ngithi uma ngingena eTexini lesikhathi ngihlala ngithi yo uyahlala uNkulunkulu waze wazuza umusa wafumana umusa taxi ukuthwala izulu. Uma ngene esitolo mntana sekhaya mina ngiyakhuluma ngikhumbuze ngithi isitolo ndina uzuza umusa kwangena uNkulunkulu azothenga la. Kanti awulizifundi izwi lenkosi awuzwanga ukuthi uNkulunkulu wavele wathi asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Nothi bafane nathi, no, basifuze. Ngijabulela lo fuzo not ukufana. Because ukufana basho le. Mina njengoba ungibona ubaba ngeke sisamvusa, ubaba amaphelele noma ungafika nje uthi lapha ifoto uzobona ukuthi awule ndoda. Yo lo sisi. Yilo baba lo lapha yami. Kodwa into engithandayo ufuzo. Ufuzo lunamandla. Kuthi la ekhaya kwakukhona uanti wo-anti ka-anti wa-anti owayebhema kuzalwe ingane ebhemayo. Kuthiwa waya unondindo akude anti wa-anti wa-anti kuzalwe unondindo akude. Kuthiwe ubaba kababa wababa wala ekhaya wayeyithanda iphuma into ezithandayo. Khona ufuzo lunamandla. uRuth lithi izwi lenkosi kwathiwa ungayi kwenye insimu. Nina niona ngokuya kwamanye amasimu nisibuyele nezinto la kule nsimu. Anibuyi nje nibuya nezinto la kule nsimu. Ya isono ngani? Isono ngoba nawe uzubuze kunento ekutshelayo ukuthi isono. Vele umtshela uthi isono ngenxa yalokho okuzwayo. Isono ngenxa yalokho. uRuth uthi ngiyahamba ngiya kuloyo engizofumana umusa. Umusa uyakusiza siswami uma ufumene kukwenza ukuthi ube nento ophathela bakini. Ngifirstborn kwabasindisiwe ekhaya ngokuzalwa ngunumber 5 ekhaya kithi. Kodwa ensindisweni ngifirstborn. Ene lokho kuyangisiza ukuthi noma ngihamba ngithi inkosi ngayoni angiphile ngiqine ngikhona amehlo ami njengoRuth owatshelwa kwathiwa amehlo wakho awabe sensimini. Ungawakhiphi kule nsimi nothi wonke amasimu. Ungabheki amanye amasimu. Amehlo wakho awabe kule nsimu.
ulandele emva kwabavuni inkosi yomsebenzi